Ćao drugari, veliki pozdrav svima. Ovako, danas radimo jedan nov ritam. Imam nov ritam za vas, mislim već je poznat, to je ta dvojka, famozna dvojka koju ste insistirali i tražili. Ovako, radit ćemo danas jedno 3 vežbe, da kažemo. Prva vežba bit će jedna sporija dvojka, pa malo brža dvojka, onako modernijem nekom fazonu. I na kraju ta najbrža dvojka koju ćemo raditi, ona će biti ono tipa kolo neko, da kažemo, ono sviramo desnom rukom akorde, a levom bas liniju. I tako, stići ćemo i do toga. Ovako, da ne bi dužio, znači ovo je za početnike, čisto oni koji žele da osete, koji tek ulaze u taj svijet muzike ili čisto ono sebi da daju oduška, malo da vežbaju, da se upoznaju sa nečim novim. Znači to je za, još jedno pominjem, početnike, a ne za ove, da kažemo, kompetentnije muzičari. Ništa. Prvi, znači, ritam, prva vežba. Krećemo ovako, a to je stani, stani i bar vodo. Evo, nešto sam skidao na sluh, pa ćemo vidjeti kako će to zvučati. Tempo je 54. Znači, i gore pogledajte akorde, isto vam pišu. Prvo ću demonstraciju, jednu kratku, a na kraju ćemo svirati zajedno, objasnit ću vam kako se svira iz delo. Evo, krećemo. Demonstracija. Još jedno. I to je bila ta demonstracija, sad ćemo govoriti akorde. Prije nego što krenemo s akordima, ovako, čuli ste bas liniju. Čuli ste milion puta ovaj odnos, znači, to vam niko nije rekao, ali kako sam skontao, znači, to je odnos u akordu. Ako svirate, tipa u ovome slučaju na ibar vodo, znači, krećete sa F molom, njegova prima je naravno F, a njegova kvinta ili ta perfektna petica je C. I sad, za bas liniju, kako to da dobijete, vi nećete svirati ovako, nego ćete tu kvintu obrnuti za oktavu niže. Znači ono, da kažemo, oktavu niže i ovako dobijete. I to je to. Znači to je kod narodnjaka uglavnom. Znači uzet ćemo neki prost primjer, tipa iz cis. Znači ovako cis nećete svirati ovdje, nego ćete obrnuti ovaj gis za oktavu niže i dobit ćete ovo. I tako dalje. Evo ako se vratimo na ibar vodo, evo ovako, znači prvi akord desnom rukom šta svirate, gore ćemo pisati isto akordi. Znači prvo svirate i ostanete malo duže u F mol. Onda posle kad pređete na ovaj drugi deo, kad ide ka niže, cis, dur, a smol, F, ovaj G dur i C dur. I još jednom, znači ostajete u F molu malo duže, pa onda cis dur, a smol, G dur i C dur. A levom rukom svirate, gore su vam imena tonova, znači kad ostanete u F. Još jednom. I da spojimo to još jednom. Što se tiče stani i bar vodo. Evo ako radit ćemo jednu malu, kratku, znači vežbicu, ono, tipa tempo je 85, to je malo modernije, da kažemo, u muzici, ono kako koristimo, tipa vaja con dios, ovako nešto bi trebalo zvuči, evo malo demonstracija. I za mol.
znači desnom rukom svirate A mol ili možete ovako ovaj hvat, a levom. Možete bi provežbati kroz drugi akord, tipa evo E mol da uzmemo. I to što se tiče ove dve vežbe. Sada prelazimo na glavnu vežbu, to kolo dvojku, ali ćemo raditi iz 3 dela. Podelit ćemo, pošto je malo duža i veća i kompleksnija, pa ćemo iz 3 dela i na kraju ćemo sve to spojiti u jednu celinu i uradit ćemo demonstraciju i svirat ćemo zajedno. Demonstracija, prvi deo. I to je taj prvi deo. Ništa, aj sad kažemo akorde. Znači prvo, desnom rukom svirate G-dur, pa Fis-mol, pa G-dur, pa C-mol, pa A-dur, D-dur. I još jednom, znači desnom svirate G-dur, Fis-mol, G-dur, pa ide C-mol, A-dur, D. Ovako, znači, sada krećemo sa levom rukom, gore će vam pisati tonovi, ja ću svirati sporije. Naravno, možete improvizovati, znači ne bude baš ovako. Dodajete neke tonove, znači to je što se tiče ovoga. Sada prelazimo na drugi deo vežbe. Prelazimo na demonstraciju vežbe broj 2. Ovako, svirat ćemo slični su akordi, malo možda negdje izmenjeno, ali sad ćete čuti i vidjeti. I da osviram ovako, znači desnom rukom svirate G-dur, Fis-mol, pa G-dur, pa ide Cis-mol minus 5, pa ide D i na kraju A-mol 6. I još jednom, znači ide desnom rukom prvo G-dur, pa Fis-mol, pa G-dur, pa Cis-mol minus 5, pa D, dur i na kraju A-mol. A levom rukom, znači svirate, evo sad ću sporije, gore vam pišu tonovi. I još jedan sporije. I ovako, drugari, doradimo, znači, taj posljednji deo ove vežbe ovog kolceta i da na kraju sve to spojimo da vidimo šta smo zapravo uradili i kako to sve zvuči zajedno. Evo mala demonstracija, isto ostajemo u 140 tempu. Ovako, znači desnom rukom šta svirate, znači to je C-dur, pa malo ostanete u njemu, pa onda pređete u Cis, znači mol minus 5, pa D-dur i G-dur na kraju. I još jednom, znači akordi su desnom C-dur, pa onda kad malo već ostanete krene ovaj Cis mol minus 5, pa D-dur, G-dur. A levom rukom, znači svirate sljedeće tonove, svirat ću sporije, gore vam pišu, znači imena tonova. Jako
ovako drugari, ajmo na kraju ništa da spojimo sve ovo i da vidimo kako to zvuči, kako bi trebalo da zvuči i šta smo do sada radili, da to ne bude za džabe taj trud. Evo ovako, znači demonstracija, tempo isto 140, ništa, znači se ne menja.